Radio Shillong. Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puliru Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentang step. Ha Tripura UMP Syakaraja Sabha Dr. Manik Saha Shim Smai kum Menteri Rangba Batamai ke Jela. Ya kenong rem manchna ya ke PA Sangma Medical Skill Hunar Hub la play ha West Garo Hills henen kesngi. Bat ke Sarkar Assam kelasam ya kumba arpula hajar telik shithi thungkam syakisam la ke Jela henen kesngi. Kakubor kebabnya. Ha Tripura hadian ke Jinghyar Shukino o Biplab Kumar Deb na ke Shuki Menteri Rangba henen kan opaisngi. Ya UMP Syakaraja Sabha o Breru Presiden ke BJP ha ke Jela u Dr. Manik Saha lapen bena kum u Menteri Rangba Batamai ke Jela Tripura daki MLA ke Seng BJP. U Dr. Manik Saha un Shim Smai mentah kesngi ha ke porkat Weshteng menstep. Ki MLA ke BJP ha ke jingiran rengkat u Menteri Sarkar Pedeng u Bhupender Yadav u nongpet perman na Sarkar Pedeng u Vinod Sonkar bat kiwe kinong yalam kile kendo yu lat ke Jela u Satya Dev Narayan Arya henen ke Janmiet. Ha bakrani kinong tho kubor u Menteri Rangba babar shikata u Biplab Kumar Deb u loong ba ulahir shukino namar ke election shkiang dorbar thawan ke Jela ke ban Salong. Bat u loong ba ulale ekane ban penklan ya keseng ha ke Jela. Ka election shkiang dorbar thawan ke Jela Tripura kala di Banlong hau benai rempang ke senam Arhajar Arpulai. Ya ka nongrem banchna ya ka PA Sangma Medical Skill Hunar Hub ha Dumin Digre Hajan Babadam ha ke District West Garo Hills lapleh nen kesngi da Menteri Rangba ke Jela Meghalaya u Conrad Kongkal Sangma. Ha ka jingidan rengkat u Menteri Ketrat Kakot Kakhya ke Jela u James PK Sangma bat u nong ai bot ya u Menteri Rangba ke Jela u Thomas A Sangma. Ha bakrana ke jingelang u Conrad Kongkal Sangma u loong bagani ke jaka kan kemi e ke jingdon kam Ketrat Kakot Kakhya ke Jela dagaba ai jinghikai ya ki nong trei Ketrat Kakot Kakhya. U loong shu baleng ba kane onla aban ai ke jing syakri ke ba khamba syakibrio. U James PK Sangmapat ulong bakane kejaka kan pendap ya gijingdon kam ka preventive health care katkum bala produk ha ka Meghalaya State Health Policy. Ha kene kejaka on ai jinghikai yakinas batkinong tray paramedics. Uslab ubajur bat kijing tua kendo ki alam sya kijing pansange kijing yat ki babun ki rel ha kalomding Badarpur section jong North East Frontier Railway henen gesngi. Dan na pedeng ki rel balahap ban pansange Shipor na kadaw balahap ban penkhut chwa ya kijing tua kendo. Ha ga district Dima Hasau uslab ubajur ha ki kendat sngi balalej ulakta e kijing im ha ga district ha ka babun ki yeng ki lajular wala amshim layo kubor bandon ki bayap. Ya kenele tho da ka kaipot jong District Disaster Management Authority. U Deputy Commissioner ke District Nazrin Ahmed la ai jingmut igi breu ban kiar na ke balet jinglet namar bagi surok ke lasyong senjor ban namar ke jing tua kendo ha ki babun ki jaka. Arspa khatsau ngot ki beliau jehikai pentebet na ka batch bashispa kandai pusau jong ke 58 Gorkha Training Center kileshim benta ha ka passing out parade nen kesngi ha ka Harish Parade Ground ha Happy Valley Shillong. U Komandan ka 58 Gorkha Training Center Brigadier Robi Kapoor ulakmi ege jingyat parade badul ai kublei kini kishipai ki bala pendap ya kene ke jinghikai. Ya arspa South li ke mukaddima lapan bed na kishi hajar arspa prapuai teli ke bala bishar hakeleng ke Jela ha ka National Lok Adalat bala penlong da ka Meghalaya State Legal Services Authority henen gesngi. La penlong ya kene ke National Lok Adalat apo ke jingkmi u Chief Justice ka Meghalaya High Court u Justice Sanjeev Banerjee but u Executive Chairman ka Meghalaya State Legal Services Authority u Justice H.S. Thankhiu. Kani ko kubor ka Wanshapi nag All India Radio Shillong. Ka Sarkar Assam kalasam yakumba arpulai hajar teli ki shithi thongkam nen kesni nagbenta ki kam bapher.
Menteri Rangba Gejala Assam Himanta Biswa Sarma ula IT kinik shithi Sheki Brio badai banyo yaki ha kejingalang belalong ha Guwahati henen gasngi. Kini kikam bakinyo kindai haki katwe teli kitnat sorkar. Tangka tenat puli puthiru kan thungkam ya katwe hajar nreu pulai ngut kibreu bat katnat korbari kan thungkam ya prahajar praspa nreu punyo ngut kibreu. Haba kerana kini kejingalang Menteri Rangba Gejala ula kentu ya baro bantrai negabenta kejing bahak emlang salang. Ula penpawe kejing sngohon ba larai bantung kam ye kini gibreu ha kerukom kebakhoj bat katkom kajing daihok jongki banyo. Kajing ai tika COVID-19 he India kalatam ya ka shispa khandai pueklur laipau lak teligi dos. Tanghin kesngiru la ai tika syapalat khatlai lak ngot kibreu. Ki khubor na katnat kakot kakhya ke sarkar prengki tho baya palat sauklur laipunyo lak teligi dos ladap ai ya ki khna ba pedang khat ar bat khat sau snem karta. Yaki precaution dose pat laai kumbalai klur pralak teliki dos sya kinong tre ketenat kakoi kakya kinong yakun ki bah khamat bat ki breu balatam yaka khat prasnem karta. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya iwe breu iliyo thamai ke jingpang COVID-19 henen gasngi. Badda ini ka jingdan ki breu ke bedangdon unuk nyang jingpang kalong khat lai ngut. Iwe breu ilakoi henen gasngi. Om Shimladan Banklat rengkat benuk yang jingpang ha Gejala Meghalaya henen gesngi. Ha Manipur ya shispa khat arteli ginong muna la tes na kebenta ke jingpang COVID-19 henen gesngi. Bat omdon iweru ibanyo ya ke jingpang COVID-19. Ka jing ai tika COVID-19 ha Manipur kat hadu menta kalapoi arpu pralak nrepu kendai hajar sanspa sapusan teligi dos. MP ka BJP nakachar Rajdip Roy nengasngi ulapenti kena ya kinong trek per slasha kibayaki ag distrik Kachar Gejala Assam bakinom dokam bat on omdon kiban shabe no nakijaka sa ajongki nagadaw kajingshna yakakat lingsun. Uneu MP ulong bagi bor penyat distrik Kachar kila sedang ban penkhoj ya ka Dolu Tea Estate banyo banshna yakakat lingsun. Nrei ulong pat bakinong trek per slasha hangne kinam dokam dalay ru. Ka Assam Rifles, ka Axis Bank bat ka National Integrity and Educational Development Organization NIDO. Klesoy ya kesoskular banbo eka Center of Excellence and Wellness ban penyo eka laway ke Bakhambha na kabenta ki samla ke Jela Nagaland. Kani ke Center bantip kum kalit Captain N Kenguru se MVC Center of Excellence and Wellness kandon ha Chisvema ha ke distrik Kohima. Hapo kani ke soskular lai pongut ki kena kentai bat shinrang na ki kerdan badang sadien kayo kakot kin syajet na ke Jela Nagaland bat on IA ya ke jinghikai yaki bakin penkre ban yorung ban pule ha ki Medical College bat ki Engineering College. Lale ekani ban pelilat iki kena badan ke jingla na ki than nong kendong bat na ki kapsor. Ka sarkar pedeng kalakang mardor ke jingsalan sabari ya uko. Ya kene ke hukum la penmi da ke Directorate General Foreign Trade. Lale ekane banwanra ke jingsngan ha kaliang ke jingdon kabam hakari bat ban kersyani ke jingdon kam jongkiri ke bamarjan. Onsha abanshalan shikiwei pat kiri tangla da kidon kam ya ki marbam bat ki shamjing Ki khubor ki etho bakaladon ke jingkiu kensan ha kador uko ha keleng ke perthai. Bala shime kene ke sinjam hakari kenang bakan omdon kanu ke jingma ya kari. Ka Indian Embassy ha Ukraine kala trekam menta shipor shabar ka Warsaw ha Poland. Bat kan beteng biang pat menta ke jing trekam jongka ha Kyiv nado ka khat nyau tarik menta ubnai. La ban kedau hang ne bayak Indian Embassy ka Ukraine la pen kendria shipor sha Poland ha ka khatlai tarik ubnai leber menta ke snem na kedau ka jing khe jong ka thama. Bat katto ko khubor kalakot ekane ke step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ngi pinkan ma pi kinong snap baha kapor prabaje ngine so baga Delhi station nak benta ka khubor ka ktin Hindi ka banbot ka khubor ka ktin Phareng ha kapor prashteng. Ngi pinkan maru pi kinong snap baha kapor kandai baje nak ne station pinyo ka khubor nak than chite lam mingi ha ka ktin Phareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.